nungkalo paramun tom ke sagari Cina bo hangke emne ke ko lolit mohon para khobja ko chung lolit mohon para bai chung ker kaisang jakta emne ke to para kisa chal jak lolit mohon bai u buskang hangke lolit mohon para ta ne ke blok apa andar ko no blok hangke belbari blok belum pernah iba mulai gunung ngko mo kota mun nung sakot kaya ke buja to kaya mo obe actually tak sana thangka ang kaisa agriculture graduate khaijak no hangka graduate khaimani pore ani professional sa ang master degree khaijak economics farm and management ta hangka ang complete khaimani pore jeng family be wan choka kaisa jaga naragai kaisa farm sanamnani hangka jeng obo family hisabo naragai jeng tak farm khailai dong actually obo jeng mixed integrated farm khai dong jeng oro chini Mwikhutwng tongo horticulture agriculture ke tesa livestock abo mix khai khainai hin tong mani am hage chengi tong jeng tabuk abo to tabuk sak jor tei jeng bisir bak khum kisa tongo gladulus tongo jarbera tongo ke rajinigonda ke ko tesa marigold ke aban pore Mwikhutwng tongo jeng proti bosor mompol khayo tabuk abo mompol field ta kaijak aran bisingo jeng intercrop khaikya jeng thaijok khai tong tabuk prai 300 hai ke am haikano oso chengi tong ta tabuk start khaijok emne ke jeng kono group ya jeng family kaisa khailai dong mesin bor ke pasak sumo hera kaya hajiba on tu ning tong ke sang sim ba bagani actually tabuk chini borok agi to jeng chin borok asak saka bo kaya jeng asak saibu maya do awareness krini bagai ke tako so khaimani somoy angke monang thanga baksa hoito ba khaina mo chung tong ano bo sung tong iba ano no ge chinor phai baksa jaga sano jaga maya baksa khaimai yang tong ga baksa ba jaga tong bo rubber khayo am hai inglai tong ta karon bisingo jodi abono income ya kari botong am hai khai phai gang ga bo chao am hai an mo chung manta ani je chana mo chung man ko jaga ani tabuk o jaga tongo momphol o je kheto tong mani abon bisingo thaisuk tarpore sosa hangke khum tongo dui prokar jarbera kaisa gladulus kaisa gangke milok tongo jeng bethai ni bagi kaisa jar tongo bosok ni bagi kaisa jar tongo hingke ayang je no kufur nohman ayang phasingo hingke alu ayang side bo open place bo alu kaisa tongo kayang go gangla bai tesa ko tong prai 300 pillar hai dragon fruit botong apato to takam sako hingke agi emne ke wak je nok nohman wak rekha kisa hingke kacharo jeng start katani bagai kisa rukman jagi prai 6 ta 7 ta thike hingke jeng taisa nok kotol ka tangai chenga nai pir nantara sini mungkin kan ani mungke Prodhut deparma actually ani para hangke khumtia bazar hamjago jeng belbarin blok ni andaran ketal coffee boat ni ko bai mane chai tongma bai ang taklai sini west ni ang no haitba chami ang da pulaklai coffee start khana nai ang tabuk abo jeng coffee boat ti pasi je buslina haka tabuk angaro nursery plant khai tong mane nursery nai bo 40-45 din pore jeng polybag dawai October bo plantation nai